Banang pen itu ia kejingat ilanti jong ka kenhun Umsning People's Front kabadi ka kenhun ka balathaw kerpang na kabenta ka jingpen kre ya ka election MLA Arhajar Arpupra na Umsning constituency Haribhoi district. Ha ka jingilam jong Dr. David Lengdo kumu chairman lemat kiwe-kiwe kin nongkit kam badruh ku jukopor da ka jingtmu ban kentiu yek samla ban i ya ka jingilekai bat kentat yeki kam sneu. Hadin gibabun teli kiwat gibala penlong haka lempung ilekai football hamadan umran yang bernai mentagasngi lala aban penkut no ye gani ke football tournament kabla tip kum ke Super Cup football tournament Arhajar Arpsan. Haka ni ke tournament kiladan hadu live art teli ki kenhun gibalawan bani syembenta. Bat haka ni ke si penkut ka jingilekai kilalong hapadeng ke umran yang bernai kabadi ke Traimadan Persya ya ke umran dairi. Hagani kesengi lawan penhap perdaya gani ke lempung ilekai football ke UPF Super Cup Football Tournament. Dauba RB Syadab ubri presiden jong ke RB DSA, hagaji non lang jong presiden ke UPF. U Dr. David Lengdo, nang tau ba Sumar Langswer ubri sports secretary ke UPF, uba Pateng Mersing ubri presiden ke Confederation of Ribhoi People, lembat kiwe-kiwe. Habapai sekejing ilekai ke umran yang bernai ke balai kun Persya, ya ke umran dairi, baro arteli kenhun kila sei labut labor ban yo tep kol bat baro ar kenhun kila yo ban tep marsikol hadu ke kelamin bat nagaliang jongki referee kila penlong no da ke jingi shoot tiebreaker bat ke umran dairi kala job Persya ya ke umran yang bernai da sankol la saukol nagaliang ki nongilam jong ke UPF kila airu da ki kusnam shimet ki bakentup kum ke best goalkeeper best player bat top scorer bat ke kenhun nang job kalau yo benra ya ke song pisa ke silak tengka rengkat ke trofi bat ke kenhun ke berempat kalau yo ya ke song pisa ke basan po hajar tengka rengkat ke trofi. 1 2 3 baru kemudian sebagai kita suruh kepada Nangnia Hamadan.
dah. Kini ka kenti ka bakum kini ka pangila banyolom lang. Hoy, hak jinga lenti ban kendok ya ka leban organize ya ka ni ka football tournament. Kamdai ka kam ka pasuk lada khot yang balik long chip guys. Hak nu ka tournament jongno re jongno. Kana kham suk bat jam ban syukran ban pait ya ka jinga kai. Henry ban longru uju chip guys but organizer jong kanika tournament kare kabak ham but kakam juat India Ichman Basan RB Shadab ibalong ru presiden juga RBDSA ilap pempau bang kamdon ke jingyo nong pelase kisidon kibapet haki social media kiong kanite de jingyo nong spi ya nong rekita organizer tahang nite nganong ipiru ciyo nong rei here ba ai ispiro kajinglot kadai be naga platinka chongka Umsing People's Front Committee but contribution kimanang ni nang tay kiba lui yengi bingaya giyeng minum kimkwa ban pau kerceng yaladi but kumta kiwan sikama ban ai kejingarap yengi bat ban dalang benta ban ngi bagyong kapainong kamde kabangin pempau banyo no brio ndrei no play kumta kini kapor kumu chief guest hangni dinalong tong bukhot nambar beretam uba hak trailut bat kelanlut ya babon ki aka paro henry klan ka team ngenama deleliru ya gaba ngin pun orlong aka paro united lani ka jitli ka unity ka pelong ya ka bor bangin la ya ka bangin le ea lagalong ka bae bakaba selar kanu ngila berle igata namar kata bangadom pinbijai kapor pensat kapor ke jongpi kumta kan ai kuble yakini ki organizing jongi kin organizer jongi bat baro kin shimata hakani kapor nai kuble yai timesan RB Shadab Longru Presiden Jongka RBDSA i Basyam Marbanyang ibade way na ginong tray social work but iba tray ru habit welfare fair jongga government but kumjuru benta idan hangni bahapring hadin juga half time in I habide baga jingkren syapang drugs lani kata ka jingpentip ka ay ka jingkta ka bami no drugs but ka ay ka jing baga jab enril kamat haba drugs uyo ceka but sorted hang emlang salang jungi ikon samla jungi na appreciate ipi na appreciate ya paro kitu balai simenta hak participate hak ini ki tournament ya bangilala pelong wala pi push katong re katuga sport ka spirit jong ka jing kai kataga spirit of sports kibadon happy kani ka pelai ipi ne ki jingma ki jiman sao ne ki jingdi ne ki jingbam wat mot bapinong ngan lekai hejukopor bab hejukopor ngandi pinampoy sino ipin sa ekai kapor ga jongpi yang kapisa ga jongpi ya pisa kimi kapa jongpi ban kum jongpi pin sa ekai kapor ga jongi yikwa e baro kirang elekai kikhur elekai afi elekai wat shimbanta ba ki jingdi ba ki jingbam ong em yau nunu jimbam ubam long kpu nama uta ubam pim long kpu pinamla ru ban pergentang kemar ublay ba nunu pim pergentang kemar ublay julong gadawai gamat ga jongpi natrai filas ngtu e ga jingkran ga jonga ngay tran ang mangira bol kumne ka sport kali ka way na ka akyar ka makrauta mingi gibriyo banginyo ya ka jingkot ya ka jingkhyang di kumbal ay po ring ay tay po ring ang simtang itay kantai ba kateng nga di ba siya marmanyang na sa hawa indo ade nga balang Christian Mokar
Natry bat ka KGP sunod sangi urban mission kumu councilor. Bat kini ka urban mission natry halo ki social issues ka fair gudan na state megani adumi. Nidon ka rehab center ta po bypass Mautawar. Nidon ka drop-in center sa iyo kung itry kerpang na tagilong itin sa ay. Bat itry galang-galang. Bat ka kabangi kantor kalong halo kini isu kita ikon samlai kilong iyong sem. Bat ka moto jang ko urban mission kalong transforming life, reforming society. Kamutu jom ka urban mission kadai transforming life, reforming society. Tunggari bagay berdeo. Niakran kan bagi dah nunut kangit. Niakran tunggari bagay berdeo. Henry kabak sautam kabang niakran kolom. Kon samla kini kibon gelangop. Hagini kijindi kibasdeo. Bang ngako apa nang iki habang niakran bang udrok. Kita ki gateway drugs. Kita ki gateway ban pelong yu bre pon drugs. Ka gateway ka ban gong kadai ka jing tam sneng i pa. That's the main gate ka ba ki break ki kena ki poi sa jing jot dai na mar ba ki tam sneng i pa. Ka sugotra di gong kete bi ruai man ya to kena. Ya ka jing mot ka jing in bini bi. Koi ko kam kolong sisen menginang ban kongo ban borom i pa na pa pas dia. Tiga gateway to drugs kare sini bagi tam sedang ngela pasal email pa lagi dah punya school lagi dah punya snong ngila poil pa tak gate dengan drugs banang tang sedang you beli cigarette ni sedang kerja kinja para makadung in poil drugs ngang ada beri amat yang di malalat pusau sedem ngaingo mengadan email pa gi baru beri bahagian malalat mencang terai poni boy kadai Islam dungi bagi penkaya ke Integrated Child Development Services Scheme SDS. Ni sedang komdo apa omsning. Ni atrai sistem Islam akan mau. Dalam way officer jangan membas pola. Badai ke leadership ke jadi kita. Kong loma nora jarwa. Bangilala ban seng ya ke SDS project omsning nam tak kari boy barakawai. Ni asang lu kari boy barakawai. Bagaimana kita lightly ke SDS project kawai homesting kawai ha girang kawai homling but parobi aingo iblay ba ublay pelat yang ada di sate house num 1991 kalau jelai bagai jindi bangade way ni kinong ngade vocalist ngade lead guitarist jokoi gaban ka paunam slong diwera ibe jam ngabro kila lalu dudak bato RIP rae kapan ba susah. Bapak Robi ngakaran ni fik samlang bela kai. Bagi fiborok berani senang. Ngapasang menelit keleng, pementaru nadap dengan marano sikit bagi jaga. Ngani so ipi, kapor kay balingkot di haban karan. Kaya years ago tentang Pablo Escobar, the richest man on earth, unang supply drugs besar kaitam na po Colombia. Udan galop, udan gikon, udan giksiu, udan gibahing gibahasan. Supply drugs, kalian ke persahabat ke Amerika, kelamat dia kajing kordit, dia kajing supply drugs dulu. Bang ngakwa banyak tu epi, bau Pablo Escobar, uang ya galop, ya gikon, ya kan khat ya kajing kasam, buat tak udah jadi.